abandi abesimbira hantebe ya katano butwaririmu nka Paul Barema, Steven Rupia Habimana, Silvano Ndaruhusire, Agaba Gerard, Emmanuel Arneitwe hamwe na Donozi wo Mugisha. Orukurre by'obururu ahabwa district ya Kabale Aisha Nansubuga yagira ngo natekateka ngo mbare gw'abantu ngubasa kweyongera baza kwika hakumara umurumogu ogukandika abantu abesimbireho. Bwe mamba zebazemu balinga almost abantu 700 abakachima forms zino from different categories nga sigame mbuno oba ba MP oba ba councillors oba chineda abantu banji bazze ne bachima forms ne bazitwala approximation eyinza okubeeranga ku 700. Omukuchondoza hamwe no kugambaho na bamwe aborekere kyetengo cyo kwesimbaho cyashangwa mu bingi abesimbiro batine kibina ekibegamireho nobwo rukorera by'oburura ha district ya Kabale Aisha Nansubuga atachobora kurungi ngosanga abamu nga tebalina naye kati ne bakyusamu zezino symbols empya era abantu twagala obajjukizo bagamba nti symbols zino tetuzibookinga tukolera ku first come first serve asooka yatwala symbol gy'abayagadde. Nansubuga nagira ngo abantu bona abari kwenda kwesimba ahabwa chairman bwa district ninga councillor wa district nibabasa kugumiza mu bari kwakira empapura zo kwesimba okwishyirwa katano obwo kuhandika mu butongore koraho yo forms zino era tu encouraging baberenga bongere okujja baje bachime copies bachime forms abatasobola ku downloadinga ku website yaffe naye nga nazo kweziri nnyo. Tuba encouraging abaje sawa yonna office ba open baberenga basobola okukola ki okukima nomination forms nga bazagadde. Nansubuga yashoborera ngo abantu bingi tababase kutunga mpapura okuziha mukutu ngoko kitongore cyatire empapura ha mikutu yona yakanyabwenge okugira ngo abantu babase butateganisibwa. Abantu basinga kwagala kuzikima because mucho olusi babako ebintu bebatategedde, so abasinga bazze according to what we see bazze ne bazikima wano forms ne bazikima ne bazitwala era abamu ne batwala n'amasimu gaffe basiba batukubira kati wano nkoze ntya ekifaananyi nkube kifaanana kitya bwe bitya ensonga bwe zityo n'endala eziba zifaanaganako naye nga twagala ogamba abantu nti offices zo ziri open amasimu kwegali okuba essimu oba olina awantu bonna wotategedde tuba tusobola okuyamba okuhandika besimbireho omubutongore ahabwe ekitongore ekiri kutebekanisa eby'obururu mu gavumenti z'ebyanga nikugumizamu mpaka 2024 kwezi kwa mwenda omwaka ogu kandi bamwe bari kwenda kwesimbaho bari banubija kyeshere kye kwakira empapura kandi obwe outwagamba nawe yagira ngo tari kwenda kugamba okugira ngo atamanyisa abandi abatakakimanyira kugira ngo batabona omugisha ogwo kumwesimbaho. Gashakwa Jime Emmanuel abwa Tayari West omuri Kabale.